Hei hi All India Radio Aizone ani chanchin thar chiar tu silian sang puya tukina COVID-19 tin munshia thar bra shikai somsari pariat mu chu ani Aizole champhai kara Mizoram State Transport MST bus tukina tangkhan tlantir ani Sarkala puichuan bu fai man tloma lena turin kumsang ni somni pakan somni pahni chung khan cheng vaibel chanu ni sin ko sangli le jasari som parita pechuak ti puang Philippines sa ruwa puisuna sa wanga chena thlenga thi chumi somnga pariat antling to tukina COVID-19 din munshia tharbera ami somsari paritin COVID-19 kai ti mu chuani a red test atanga mu so somsari parukan oma FI atangim ni pahni mu chu ani sample test zongzong za jasari somli panga jinga za som point pali pasari an positive ani tundin huna shikai to zongzong za thin nuai ni sing ni sanga zakwa pakhatan ni a nuai ni sing ni sangli zanga somni pako enkol damani to a enkol lai zaruk somriat pathum omin mi zaruk somriat pakonen thipui to ani mihring sang khat zela positive mu cho to za thi zani panga ni a minoi khat zela COVID-19 na wanga na chan to za thi somruk pahni anga chhut ani USA Indian Falamchin community shruai tu then khatin min khan chief minister puzorom thanga chapi sak mu in Myanmar atlante Mizoram in alo tuam hlom dan alom thuan shil ani Myanmar ram boya wanga Mizoram sa himna zong an unaute Mizoram sarkar le mi puin an no dong songa an mamu angai tua an lo tuam hlom chu ro penti thu Indian Falam chin community USA ayo Mizoram local de chuan an soya chief minister puzoram thanga chulom puin thilpek an hlan pok ani Aizole champhain kara Mizoram State Transport MST bus tuk in atangkhan tlan tirani a hemi chungchang a hin min khan transport department zon thu asiama Aizole champhain kara ni som pali tangin vanapa hall bula tangin jingdaru ka tangin MST bus service achwa thin tur thua puanga hemi no tang hian Aizole champhai tangin bus pakhat ve ve achhuak thin don ani ati champhai le Aizole in car Mexican service owners association tele kongsiam to company te in car in muthiam lo omna wangin mi pui te vei wa na tur lir theya khailang lo nan ro man siamani tur thu transport minister puti jelan tlonga chon lo sei to a champhai le Aizole in car Mexican service ten ni som pali tanga temchin omlowan ona kalpuya an service anti top don ni chuan mi pui torna a thenlo na turin Mizoram State Transport bus champhai le Aizole in car Atlantir ni angti tui pui khotang shruai tu ma nimin khan minister hian a soi ani thuton na soidanin champhai atanga Aizole Mexican service owners welfare member pakhat chu thlui ni somni pakwa khan khozol tuisen phai le khoi lui in kara highway kong lai tu ten lungan ti tlaka wangin chiata to ka hemi an chiat to chungchanga hian tun thlenga kong lai tu te le lir thene tu te anin ram thei lo awangin company thene tu ten ani tiamna anga malakna amlo wangin lir thene tu te he kota kalse an thopna lan tiran champhai atanga Aizole Mexican service owners welfare choni sompleji karating indem na om ma chuan service lo ni se ti in thukna an siam ani lunglei nursing school GNM zir chuak te thana le zir thar tur lakna nimin khan Bamboo Development Board Vice Chairman Dr. K. Pachunga MLA Hovin Manani Dr. K. Pachunga John Thu Soin Pathianin Mishinga Finna Ada Taimata ka be tu apiang ten thiamna an nei mai ni atia Mizo nursing chu export quality ani ti Soin Christian le Mizo Tomoina hian na setakin nurse na aptan puya damlo te ta Mizo mel chu monom emema India ram le khovel hun sang hospital a hian Mizo nurse le doctor na thok tam takan oma chu mi te thiam na chu an thona ram mi ten tha an ti ani ati lunglei nursing school hi kum sang ko song ko panga din ani a mun hi ZH ro puya minister hluin a thona aram pek ani a tuna hian administrative building baka boys hostel girls hostel auditorium le classroom thatak omeka nursing school lunglei hi adin tira CSS noya omin CMO lunglei na enkol thina tuna ero chuan principal kai shuna noya autonomous body angin om to ani school jang hian GNM zir chuak to mi zali som pathuman om to a tun tuma zir lai zir chuak hi mi som ni pakhat anni Kolasi pa District Consultative Committee DCC District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC to DC Puzon LT sang kai shuni min khan athu khoma he meeting a hiam chairman Puzon LT sang deputy commissioner chon thu soin bankers le line department te chu mi pui te rong bol ani shreng turina cha a mi pui ten bank lama har san an nei te ol samzo ka indoor ton na nei ani the na na mala turina cha a an har sad na sang omte chin fel sakzel turina fui ba ka abik takin agriculture loan mudra PME GP chungchanga te bank lam ten loan pek chua
atem thena wangin a department lam le bank lam te in lung ruala thona thatak nei turina cha a hengba ka hian mi puita hna financial literacy campaign mangin social security scheme te agriculture loan le industry loan te zaw zo ka injirtina kalpui turin bankers kal khom te acha ani meeting a hian na bar te bot sai potential link credit plan PLP sangni somni pathum scholarship district atana bot sai le khabu chu borsa pujon LT sang chuna tlang zara PLP sangni somni pathum chung hian scholarship a bank te chuan malak na hlom sang sanga cheng noi sin khat sang khat zani somriat loan pe chuak tura rom man siamani a heti lai na agriculture bi ka loan pek so tura rom man chu noi sangli zanga somthum pathum point pakhat bialani a industry loan atan noi sangni zanga ba ka loan dang atan noi sangni zani somli paruk point pakote rom manani he chut khoma hian thurel chom pathum oma scholarship district chunga beng sang te na thole har sa tengun taka soi ho ni im thazo ka nakal pe ni theidan tur ta relani ba ka financial year sang somni pakha somni pani inkar December quarter sang ni somni pakha thinga annual credit plan hlodlena chu za somsari panga point plate pakwani ti tarlan ani December somthum pakha sang ni somni pakha thinga scholarship district bank sang te deposit atanga loan pek zat khai khom chu za zela somruk pali point panga pali ani a hei hian CD ratio bituk za zela somruk chu akhum ani Government Mamet College NAAC accreditation grade B+ ani lomna Mamet DC pulan nu hovin min khanan mang NAAC accreditation grade B+ lomna hi Government Mamet College administrative hall ani ni in heun man puitu Mamet DC pulan nu chuan Government Mamet College in NAAC accreditation grade B+ an hu chu lom atin aro pui ti a he grade an hu theina chan chu an vaya an thor ani ati Zirlai zirti tu tele Mamet mi puita chu nei tu vekan ni a college a chia da thata an mo phurna vekani ati bok Mamet DC pulan hnu chu Mamet district chu aspirational district ani angin Mamet college chan niti ayok chuan solar power backup siamnan cheng noi somruk le library siamnan cheng noi somli avain Mamet college tan cheng noi za mu ani thu soi bok ani Government Mamet college hi kumsang ko somret pathuma khan den ani a tundin hmana zirlai za somruk pariat vel omin Department pasari oma zirti tu somni pasari non teaching staff pasari an ommek ani Champhai district borsa pujem slarin chane line department ho tu tan min khan thanom ram Myanmar tol chung boina wanga sa himna zonga Mizoram pantural tan te in an harsat na le mamoten enfia mol koiram sapian maksak refugee camp le zokho thar te to in VC le NGO ho tu te line department official ten anin koma ra tan te omna refugee camp sang te to in anen fia boka ele bar meit tuini tin mamo zirna hriselna sumdona hmunma security din hmun adangte zirchen ni in malak theidan turte indron khomna ne soi howani a nakin loka indom Myanmar insum dontan kalpui turkonga malak turte anen fi bok ani Dr. Arlian Moy Siamo Champhai chon Sri Lanka himtlatnan film khur chunjom zel tul thu soin damlo anam chuan health department thok tu da shil zong turina cha a kumsom pani chunglam ten covid vaccine anlak vek thei to thule vaccine thanam tak pek tur oma wangin vaccine lak ngai poimo la vek turin acha bok ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Tangkup Chuan India Ramin Zalen na amu kumsung sari pangana lomna kalpui me qualin quiz competition August sanghi somhi pahi theng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rinizan chanchen tharpuan huna piang in zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchin tharpuan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achanna thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar lungai pachin che Sarkar lai pui chuan bu fai man tloma lena turin kumsani somni pakhat somni pani chungin Food Corporation of India le State Sarkar tan Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY le National Food Security Act sangni pakhat tan cheng viable chennu ni sin ko sangli le jasir sompret pechuak ti atpuang Union Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution chuan thu chu asiamim
bu fai man toma leni turpek chu zati kum sang somni pakhat nena khai khenin za somli le sani sompakwa somni nen khai khinim za zani somruk pasari in apungani ati he baken lo nei tu noi za somnga pali chongin heng bu fai len atang hian cheng vaibel che noi ni singthum sang khatlok na antelani Philippines sarwa poisuro wanga chena thlenga thi chumi somnga paredan tlingto danin tropical storm Maggie chuan Philippines mun tam tak noin leimin ne tuile na wangin chian athlenga thingtlang khuwa tam taka chan chu na thoni a thune te chuan he chena thleng hian mi noi khat chuang a ngong ni in an soi ani chanchin thar cherti top na na tlang pui tukina covid-19 din hunche tharbera shikai somsari pariat mu chu ani aizole champhain kara Mizoram State Transport bus chu tukina tangkhan tlantir ani sarkar lai puicham bu fai man toma lena turin kumsang ni somni pakhat somni phani chung khan cheng vaibel che nuai ni singkua sangli le jasir sompreta pechuak ti apuang Philippines sarwa sunasa wanga chena thlenga thi chumi somnga paretan tlingto chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani